ki khubor ka bate si TV rakhe ka Frank Yamaha khatn reus nem ya ga jing shakri ga jongka baden ais ngo bha sha baro kinong thi thuk thuk ringkat ka kabuk ser ban long kinong job ya santali gi laptop kani ka offer kan kot ha ka live hoteri unai lur 8000 ar pusau Kum shibenta ban kintia ka sap ka phong ji khun samla haga sport kanong ba binther sport social and cultural club klapinlong yaki Eastern West volleyball tournament arajar pusau haga ba pratli ki kinhun lawan banya shimbenta haga nik open to all tournament yaka namla du ka jing khun yaka final ka balong haga south rik unai lur arajar pusau leo bandra ka tobacco united ka bala ban pinlim ka south united the light set nagi sunset Dagani ka jing job ka Tobacco United kliyo kodi ka song pisa ka belong shpo jar tingka kat baka Sa United kliyo pedang ka song pisa ka basan hajar tingka. Yakini ka tournament lawan man penhap perda du minister bedai kmi ikatnat kam yale ka juga sarkar jilla uba Shaklir Wajri ubdai ru ha ka juga por MLA ka mautat Russian constituency. Habikran ko mukong san uba Shaklir ul oman kintiu shu ya ka sport haga jilla ka sarkar kala bot thong ban yarap ki sport club jangishnong nagbenta ban la shu ban segi rang bagi thayale kai daga pinlong ki tournament ki prepare haga ni sngi kom gijing I min sim ni ka sport club uba Shaklir Wajri ul no senyang arpo wajar tingka shakanong ba binther sport social and cultural club Service change, points getting, game point 17. Service change, points getting 18, game point. Lada pipen hangnya buka jela kejungi ya kiri Arsenal duna nado ya kaba la shimti kumbu minister perimpe ya sports ala likeling saudong dari jela kejungi la kalong sekatan garo jentia sinis kasil na likeling saudong dari jela kejungi parhabangan le nakamta ki program ki baper la ranga koi ki jaka ki baper airu bakatno kiniki kun samna jung jela kejungi kidan ni kata kasam kidan ni kata talent ka baide ke sports but kamtam na lor kata ngai I om tadi samna le ngrin adu kirangba kidong kmi ki vijay shimbenta ya kaban organize lare ban pelong ya ki tournament ki baper pakano gajing ailat ban pinlilat bimpi na kamta ki kun samna ki badan ni kata kacing anggur badan ni kasap ka baide ke sports abang alik ngai ikeling saudong ya kata kajing terang jugi ko jong gajil I pai pa jong jela ki jongi kamtam
hakabai day berkesports. Tikumta kili kindet benai di beladam. Keladon kejing ekren hakaba nakaliang kejungi nakaliang kesorkar ngilabu. Ya kata ketong ya kaba ngikwa ya kabengin yarab kamtam lada pipet ekin gisnem ki balale ki babon ki tournament ki baki organize in the day di sports club la kilong ki rushibat ngai kejing yarab ki babon. Andi ha pangipet kedon kejing duna Haki Sports Club hakabai day kisnong di paper. Mga juang kumbapi pelong ni kani tournament hangnya ko snong jong pi diwe ku kisnong di pelong ki tournament di paper. Dimentangi gipo ikataka jingkli jumut kujungi ya kabangi kuah ya kabangin fokus ru Haki Sports Club haki snong di paper. Larang ikwa ya kabangin i ya kita dikun sama kijupi bakin mi kilong kita kiba mo kilong kita ki ba wanra ikanam berkeburam nakam ta kejela ka jumi indi yangi ya kabangin pek bangin pelek jimut tangi ke district lane tangi ki association ki bilang haki state level dena kata daw lara pipek ekini kindet tayo kindet na ki belada peladam ke statement ka mga ai banang ni sakman min pelek jimut ru ya ki sports club ki bilang hapo ki level education manangay lada mangi nilala ya kabangin kersan ya ki sports club nadu ka grassroots level kata kalau nadu kisnong la kalong kisnong kibera ho ay kamli ko sup orang menperlalut baru ko kejela andai lada kajing persang kejungi ni persang nadu ki grassroots level nadu kisnong ya kabangin ai kijingerap ki sports club di hangtai ya kabangin si bakumno itu ki kena ki beran ya kasap akato kisnong pinsala ya kabakin kiyo. Larang imben play la tilinti na kamta ka jongki. Tikumno utu naru unki di na katadaw. Bangila sim ya karay. Kabagi ong banang ni sakman. Ninyarap di sports club ki belum hapo kisnong level. Tikumta ngarung ay mensin mi pi sports club ki nang ni na po kisnong. Kini ki margin sinong baro. Balada pidon ni kan mo proposal, pidon ni kan mo jinangno jupi di sports club. Pila bo pinta limba audisi dan pila pa direct sepo ka directorate to sports bala kalong kanu i persang ya ka bangin nyarap kamtam hakabai di sports club na kabenta bakila bukin kandak di tournament dokter ya ka amon nganumla ya kunganong bakata negosyo ka proposal kasong hakajingdon jongka fan hapo ka directorate Henry kumo ang ipi baru sikata hindi mga ong tampek di sports club Henry mga ong gila kampelya jumut susu ya di sports club kiberon hapo di local level ane hakisnong ki bakter para ka mga ekren lara pipet ba hakini kisnam lalet ilaton ni kemigaya games ni po kajala gini angek ke ba kalong kataka jingpinyanong na kabenta ki kon sama ki besim benta banakwa banatrang Minister beri nangni na po ka district kejungi ngakwa kamangan i ba nangni na po ka district kejungi nga di ibon kikna bangon ra kimedel ki baper kalong hakadukon ko sports ina katadaw nga ju ay minsim nagapor nga ju ong mentang na ong isodaru bangiliban ay minsim bakiliban yung form ki association lada day ki bladon ru ban revive namada kaboburom nga kren try nado kasngi kabangladon kumunisa beri bentuk sports ngai pun ba ki association ki duna nang ina po district di ki kumtang I mean si miki baki day bakin form ki association ki baper ki sports baper berni sakmat na kabantaban ai kajing yarap ya kini ki kena ki bedan ya katrajing angnut berlakai harap sports ni na kalian kasalkan na kalian guduna na kloy ya kabanya trilang banyak senok tilang berpi ki kun sama ju snong ki baper la kalong ki sports club la kalong ki association la kalong hapo ka snong level la ka district level ru na kloy ka bangini trilang kamar na don ni ka jinang not ya ka mga kwa bangani i bagi kun sama juga di district jungi kinkish kaman akabede ber sports andai la da mga marway nga angnot la ra kamdan ga jingi trilang
Lada kata kajing angut ke jonga ke sakut tengah nomor way ke long kajing len way. Andrenga aimin sim naling along briu bokloi bede trailang bede snow kilang nagam tar kajing haju di kon sama juga distrik ibar way. Dan nalor kata meni ke mga ong banga pek tan nagam tar ende distrik kajungi dan nagam tar jelang bar way. Banga don ya kajing angut banga ni I kon sama kajungi bakindang wanra ya ganam berkeburam lakalong nakam taka snong lakalong nakam taka distrik lakalong nakam taka jelahi kata kacing anu kajua kalong ni kabungan I bakini dikun sama kajungi kilong kita kibriu belakiu hamtam hakabaide berke sports ngaju ong kumpi sportsman kumpi kita kinong I ya ka sports baka bakam kongsan nalor kini ki ngasutu kata kacing don kam Akaban pinbit pinbiang di Madan, di hall kata dari kamram juga sarkar. Handai nalor kita, kasyong pan saya kinong pindan kam. Bakamut kebabidon ni kamadan kebabiang, lasai kelala unonra ya kemedel. Kadai kata kajing sisa panong bagalong kajing nyerap. Handai kata spirit, handai kata mensim, banyak kun kata mensim menung kebab, abang ini terang sisa, penonra ikan nam berkuburam ngangit. Ladang idan ni kata mesin ngilong kibri kiba yesha berben practice made per step berben IT made berben mesin ngila ye ke bengin ke usor juga jinjob pada pedeng kata jinga nanti ngina kalian ke sorkaru nginang penbet penbiang pat ye kijung dan kam kiba bun akan ni kejela ka jungi ngamna ong bengila penbet penbiang lu baro handai ngidan persang na kesngi na por sapor bangin trishitam na kapentang ben penbet penbiang ya kejengkan kam juga fight juga jelas ya kan ini kelip mat ke pementang minum sim tani ke pol ngakit bok ini tim kita isim mentang kan ke volleyball tournament kita mit tim di wala ban ko isu ke final ngakit bok ipi baro ya ke ba mo ke sing kun ku om don go job don barem dari kami dei iki go job mo ngi di bandang tang susu dari barem ru om kam dei ke por lakut na supit bok ya baru aku di tim ada baru tim di wilayah sementara akan di tournament di bangga suturu kumbelakan pau di sodar bahkan jing penyai di tournament di babun di jing jong ki nong penyai bagi mat ada jing ya di supi dah kalau berpendek pendiang di babun di jing dalam kam dan jing luk jing sapru ke babun di kumta suai kebungan syom nak kalian gajongan sedunia aku ajar nak kumta kini ke tournament mentah resmi